Qırım, güzel Qırım. Dualarım senin için. Tekrar sana uzaktan geldim. Toprağına sırttan geldim. Bu satırlar Şükriye Kerim'nin Qırım yolu şiirindendir. Hepimiz ana vatanımızga kelgenimizni yaxshi bilemiz. Bugün ise bu topraklarda endi yaş neslimiz o'sem. Tarix izleri programmasi ise böyle qadimiy ko'ylardan sayılgan Ahmetçet rayonunun Qunan koyuna yol alam. Qunan koyu rayonunun cenubi garp tarafında bulunup Tarhan Töpeliginin merkezinde denizden 100 metre yüksekliğinde yerleşe. Komşulukta Qara Acı ve Can Baba koylarıdır. Merkezge olgan mesafe 11 kilometrni teşkil ete. En yakın demir yol ise Kezlevden geçe. Avtobuslar Ahmetçet Qara Acı ve Qunan Bel-Avuz Qıpçaq yönelişinde qatnay. Koy 1945 senesine kadar Qunan adını taşıp, son Krasnoselskaya oldu. Bu koyunun adı elbette Qırımның çöl tarafına ait olup, belli bir mananı taşıy. Adı Qunan adı dep aytaydiler, ama Qunan qo'ngan da dep aytaydiler. Bunda bir qo'ngan degende bir laf var. Kartlardan eshitken edik. Quvonch bag'ilib bo'lgan bir ko'y bo'lgan. Onun için öyle bir quvonch demek, birlik beraberlik içinde yaşagan milletimiz böyle bir quvonib yaşagan için koyulgan. Bu koy hakkında birinci malumatlarını Qırımның kameral tariflerinde tapmak mümkün. 1784 senesi Qırım xanlığının sonki devrinde koy Tarhan qadılığının Kazlov qaymakamlığına ait olgan. 1783 senesi Qırım Rusiyaga qo'shilgan so'ng Yekaterinaning fermanına ko'ra Qırım xanlığı yerine Tavriya vilayeti tashkil etildi. Qunan koyu ise Kezlev uyezdining Yashpet volostine kirdi. 1806 senesinin 9 aprelinde geçirilgen reviziyaga ko'ra 14 azbarda 99 insan yaşap, tek Qırım Tatarlar olğanı qayd etildi. 1817 senesi Muhinning arbiy xaritasında Qunanda evler sanı 18'ge yetdi. 1842 senesi ise koy halkı Türkiye'ye icret etip yer boşala ve neticede 5 ev qala. Sonra Rusya topraklarından sakinlerini koçirip ketireler. Böylelikle 1864 senesi Qunan Rus koyuna çevirildi. Ehalisi ise 366 insanga yetti. Evvelleri Qunan koyu umumen ogde olgan. Sonra kolxozning peyda oluvunen yangi evler kurulup başlangan. Şimdi koyunun başında baba dedelerimizden kalgan kuyular saklanıp kalgan. Olardan gayrı aşlarını saklagan çukurlar da var. Böyle aşağı çukurlarını buzdolapның yerine işletkenler. Sovet Birligi devrinde 1892 senesi koy Kezlev rayonuna ait ola. Ve aynı vaqtda koyda 108 azbar olup başka halklarda yaşaganı qayd etildi. 1930 senesi Kenya Ahmetçet rayonuna qayta. Şimdi de aynı al. Halkımız öz ana toprağına avdet olgan soң, yerli sakinler dini yadikarlığımız hakkında düşünüp, caminin temelini attılar ve kuruluş işlerini başladılar. 2013 seneden açıldı. Allah'ın emrinden şu sponsor tapıldı. Bunu kurgan, bunu dokumentlerini артынан çapkalagan benim babam edi, Mulatov Remzi İbrahimoviç. Bunun başlayışının kendi adamlar da yardım etti, hem de sel sovetimiz yardım etti. Muftiyatımız da sağ olsun şu sponsorunu da yolladı.
Şundan cami kuruluşu oldu, çıktı işte. Allah'a çok şükürler olsun. Uzaqtan bu binaga baksanız, Kırımның Cenup tarafında kurulgan binalarga benzey. Acayip kıymetli cami elbette çölde açılgan çiçek gibi herkesning diqqatini jelp ete. Arxitekturasını bir adamga rica ettik. Bu bizge sızdı. Proyektini berdi kolumuzga, baktık, gördük, beğendik, işte yaptık, çıktık böyle. Şu учебный klassımız var. Ballarımızı okutamız. Allah'a şükür. Apaylarımızla töpede yer yasadık. Proyektinde yok idi ama biz özümüz koştuk, işte böyle yaptık. Apaylarımızda da çare oldu. Gelip namazlarını kılarlar. Hem de işte her şeyi var caminin. Yıl-yıldan elbette Allah'ның evine kelgen insanlarning sayısı tek arta. Ve bu koyda her kun ezan sesi yangrap, koyning cemaatini 5 vakit namazga çağıra. Bayram günleri cami tola işte. Cuma namazlarımızda bir 15-20 tane adam gelir. Kurslar evet herkesge ama ballarını okutam şimdi bir 5-6 bala keli okuylar. Arap elifbesini oku bitirdiler. Bunda neme sloglarını okuylar. Allah kısmet etse nemege предложенияларға geçemiz. Haftada bir kere geçirem çünkü balalar mektepte de okuy. Üçün выходной olsa onlardan geçiremiz. Onlar saat 5-ге okuylar. Biz mында топлашып, артына биталарымыз пішірейді, ашыр жобасын пішіріп, мында бір конкурс кечіреміз. Құран оқимыз, дұғалар оқимыз. Умумен мында жемат бірлігі бәрі-бірлікте bu merasmlarına bara. Bu camiga taxminen 60'ga yakın insan sığa. Halkımız ve dindaşlarımız için her bir şaraitler yaratılgan. Kışta ve içerisinde 2 abdest hanesi de var. Kışta kerek olgan sıcak tabanlar da yaxşı kızdıra. En mühimi cami tek alga inkişaf ete. Allah kısmet etse 1-2 terek saçtık. Bağ yapacağımız. Şunu devam etemiz. Birinci, son Allah kısmet etse bir naves etecek olamız. İftarlarını geçirmek, merasimlerini geçirmek hepsi gerek ama para toplagan sarı öyle olacak işte. Burada biz bu toprakni alganda ziyadeci etip aldık. Niçin deseniz bir yerde bahçe yapılacak. Былтыр администрациядан бері-бірлікте мында теректер сачқан едік. O terekler өсіп шықса, o yerlerde bala oyunları, ballarını mында келіп oynatmağa, alıştırmağa istейміз. Böyle bir iftarlar keçirmege, böyle bir merasimler keçirmege de istейміз. Onun için yerinin etrafı balaban. Onun için daha көп işler mында yapılacak. Kuvandırgan ve mühim olgan meseleden birisi bu koy ve rayon imamlarının beraberlikte çalışkanları. Böylelikle koy sakinlerinin peyda olgan meseleni çizgenleridir. Kabristan'da açıklık edi. Ayvallar neler mında jüreydiler, mezarlarını basıp, onun için Lenur Abdurrahmanov kelgende oğa biz müracaat etken edik, yardım etiniz dep. Lenur Abdurrahmanov da müracaat etdi, Ruhsan İsmail Balbekке, депутат Госдумаға келіп, мында олар қарадылар ve yardım ettiler. Bizge 400 бинден ziyade para berdi. Biz özümüz haşarnen, öz kolumuzdan bütün kabristanını ve qorasını yaptık. Cemaat sağ olsun, cemaatten, muftiyattan birlikte bu işler yapıldı. Allah'ның evine kelgen her bir insan özüne kerekli ve meraklandırgan dini ilimlerinin sahibi ola. Dinge yanaşıp, yaşka bakmay. Ana onda Luman hocamız sağ olsun. Ürete yavaş yavaş tayaklay üretti bizlerini. Sağ olsun ayında Allah'a şükür endi okuyumuz. Allah şu bergenine şükürler olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Альхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин. Яки набуду, яки настахин, ихдина сироталь мустахим, сироталь лазина ан'амта алейхим, гайрил мағдуби алейхим валаддалин. Амин. Қараманымыз 1940 сенесі Жанкойның Даваджи Қытай койынде доғып, женк елларына аз олса да хатырлай. Нашу ұрыға қашқанда, самолетлар бомбалаған вақтында, мені көтеріп ұрыға түсір екенер. Қачаларда енді бомба бежітшаға. Шу вақтына мен де оларыма қошылып, бисмилля, бисмилля, бисмилля деп кір екен мен. Оны көп айтайды анам. Шілдендігі жоқлар олар. Ватандашымыз сүргінлік вақтында 4-5 яшында олып, Қашқадария вилаетінің китап деген еріне түшем. Көштік станция китап еріне, ананда консерв зауытта яшадық. Анам бабам онда çalıştılar, біздер онда жүрдік. Бұл китапта яшағанда оқи алмадым. Мектеп ұзақ. О вақтларына бек асфальтлар sıcak, қыздыра. Жалаң аяқ жүреміз. Асфальттан жалақ аяқ басалмайсың. Мазутлар ірген. Келіп yazып кетелер. Кто идет в школу? Біз балдар жуыршамыз, епсіміз. Я, yazалар. Сон сентябрь айында барамыз, сентябрь, октябрь мектепке барамыз. Ноябрьде жауын жауа, қар жауа. Мектептен қаламыз. 1-2 ай оқыдық. Екінші жылына та келелер, кто в школу идет, та жуыршамыз, я. Та yazалар. Анайынды шайтырып, балабан болдым. У вақтында 8-9 яшында болған болсам, 1-2 ел бұнда етіріп жүрдім. Ендігі 10-11 яшында 1-2 классқа бара алмайсан. Жашайышымыз ауыр еді. Қырымдан шыққанда бір шейсіз шықтық. Бір шей алдырмадылар. Алдырмағаннар, конечно, мен білмеймен. Алып шыққанында, ояқы Өзбекстанға барғанда сатып ашатқан. Біздерін ашатмаған болса, аштан өлежекміз. Вафия қартана 1989 сенесі бұл көйге келе. Елбетте яңыдан аятыны өз көйінде олмаса да ана топрағымызда башлай. Амма ев меселесі чықа. Кегенімізді прописка етмеділер. Жилплощадь не позволяет. Орысларға жилплощадь позволял же, почему татарларға не позволяет. Прописка етмейлер. Участковый келе чақыра неге штраф төлейміз. Қайбақ қашкері барып, сельсоветлерге штраф төледік. Сон бір приказ болды, башладылар прописка етмеге. Бұл приказ болмағандар да уақытында. Қараманымыздың сөзлеріне көре, о келген вақытлары мұндаки яшаған дигер халқлар, қырым татарларнен мабет яшағанлар. Татарлар бар деп айтайды, мынау қоңшымыз орыс бар бұнда, о айтайды. Мой папа дружил татарином. Он приходит все время дейіп, папам дей, суп деп айтайды дей. Мен айтаман дей, какой суп? Мы сегодня суп не готовили деп. Оказывается, его звать Юсуп дей. Бұл суп деп ойлай екен, суп дегеніне. Татармен жили, дружили деп. Халқымыз колхозларға кіріп байрамларыны кечіргенлер. Вафия қартананың пішірген лезетлі көбетелеріні есе еркез білем. Қоллары артында қала. Епсі, орысы да, татары да, тетя Валя. Ақайы да, апақайы да, яшы да магазинге кіріп қасам, башылар құшақламаға өпмеге. Какой? Где вы пропадаете деп. Епсілер, тетя Валя дейді бірдемелер. Олар Валя дейді табат едемеге, олардың тілі келішмей. Үйренгенер Валя деп, Валя болып жүреме. Хайдеме не десеңіз деңіз. Бұл инсан елбетте бұтын халқымызға өрнек ола біле. О, бір инсаннен лаф етіп, дайыма күлер yüzлі ве аят север бір инсан ола. Бір данесінің қаре яшай екенді. Қаре яшай, бір дане қазы бар екен. Сон
тоқта дей, бұл қазыны дей, ал барайын патшаға берейін дей. Бұл қаз үшін маға бір шей берер дей. Бұл қазға. Енді патша берсе алтын бережек тауға. Ал бара патшаға, ал бара қазыны, патшаға қазың не болсын, бір шей тұвыл. Сон енді бір вақытында яқшы дей, ап келдің дей, қуана патша. Ендігі бұны маға дей, бөліп бер дей. Падишаның екі дане қызы бар екен, екі дане ұлы бар екен. И ақай, апақай. 6 данелер. Бұл башыны қопара қазыны падишаға тұттыра. Бұл баш сендей. Бойныны апақайына тұттыра. Апақайы баш бойын дей. Екі қанатыны екі қызына тұттыра. Қызлар қанат үшіп кетежеклер. Аяғыны екі ұлына тұттыра. Падишаны аяғы. Несі қалада кевдесі. Бұл де артқа шекенде бұл айсе маға дей. Кевдесін ала өзіні. Падишаға бет яққа бір ауыш алтын бере. Бұл кетенді үйіне. Үйіне барғансын қоңшысы көре. Ана дей, көрдің мұ дей, ана бір дане қазға бір ауыш алтын берді. Бұнда 5 дане қазы бар екен. Апақай мәжбүр ете бұл ақайыны алып бар дей. 5 дане қазға демек 5 ауыш алтын бережек. Алып бара несіні, қазыларын алып бара падишаға, падиша айты яқшы дей, сау болбай бек яқшы еттің. Енді бұны маға бізге де бөліп берді. Бұлар 6 данелер, қаз 5 дане, бөл дей. Қаты бөле же, бөл алмай. Айсе дей, сен онды қоңшыңнан көрдің мі дей. Қоңшыңны чақыр дей, қоңшың бөліп берсін. Чақыраларан қоңшыны банакыны. Банакысы келі, бір қазын тұттыра, падишаман апақайына, сізде 3 дане болдыңыз дей. Бір данесін тұттыра, 2 қызына, сізде 3 дане болдыңыз дей. Бірсін тұттыра, несіне, ұлларына, сізде 3 дане болдыңыз дей. 2 данесін өзін ала, менде 3 дане болдым дей. Ана көрдің мұ дей, сен дей өзің етті, біреуден көріп бір шей етмеді. Біле, что мынаудан көріп бұл етті. Рас өзің еліңден кемейді. Біреуні нетме, повторять етме. Мына сіздерге татарша анекдот. Yüzünden tebessüm kaçırmаған қадын күшні неден аласыңыз деген суалге böyle cevap берем. Ой, күшні отрабатываю. 3 тане ұлым бар, 3 тане қызым бар. 22 дане торным бар. 11-12 дане правнук деймі, не деймі, торынша ендігі. Қысмет етсе та болажақ, қосылажақларды. Күшні ертен саат 3-те тұраман. 3-4 тане сиыр сауаман. Сиырлардың асын темізлеймен. Süt zavат етемен, саат 4:30-да süt zavат етемен. На ялан болса егер свидетель бар. Ана күш. Ана енді күн бойы бияқта. Тауық керек, көкіш керек, бұл керек, кенеде жүріш. Ана күш қуат. 2017 senesi Koy Şurası'nın bergen malumatına göre Kunan koyunde 4 sokakta 231 insan yaşay. Küçük koyda bir tükan, kerekli binalar az olsa da bu yerli halkka yeterli yardım ete. Esasen malçılık, огород, өстерелер, базарға барып қатынап çalışalar, işte вот. Былтыр детский площадка яптылар. Анда вообще чаре yok барып нетмеге, балаларынан топырақ қапатмадылар etrafын. А так бір şeраитлер yok. Yolumuz bek yaramay. Машиналар просто нелері үстіне. Кіргенде көргенсіздір көйімізге. Yollar bek yaramay. Gaz yok bu vaqt keçide, gaz yok dünyada. En aşağı koy bizimkidir, наверное. Yok gazda bu vaqt keçi. Balalar için avtobusuna alып keteler nege Akunyevka koyuna. Anda детский саднен mektab бар. Оқилар балалар. Bu yerlerinin en kıymetli yeri Kulan çöllerdir. Uzaklıktan deniz de görünüyor. Böyle yerlerge 1988 senesi kelgen Bekirovlar Qorantası qoylarını asrap çoqlaştırmağa başladılar.
Ну, мен үйде балалармен, как бы, маленькие дети были, кішкене балалар бар еді. Çalışmadım. Ақайым колхозда çalışты, чобан болып. Колхоздар қалған соң, 15 тане қой бар еді өзімізде, шоман яваш-яваш башладық. 13-ші сенесі арендовать еттік кашараны, шынды уже, как бы, өзіміз сатып алдық, уже арендадан соң. Аны енді шу кашарады қойларын түстіп, шу жерде отлатамыз, шу жерде, чөллерде. Особенно сыжақ вақтында қойлар, олар, как бы, тоқталып қала, отламайлар. И бір-екі башы айырылып қалып кеткенде чөлде. Сон ақшам үстінде бұлар епс кегенде, оларда қайт артларынан өзлері келіп қаған. Шындай не болған еді вақия. Қашқырлар да бар да, қашқырлар. Но бізге олар кашараның ішіне кірмеділер, но чөлде, мына чобанымыз бірден ярдымжы бала бар, ол баққанда шайтырып бірден қозыны алып қачқан. Оны қозыны алдында бір қозыны алып кеткен, қашқырлар чыға келе. Пародасы evvelden циге қойлар еді. Сон қошқарларын Өзбекстаннан еткенден соң қарыштырдық. Азыр как бы смешанный порода циге мен өзбекстанский. Чөлі оты, авалары епсі яқшы қойға бек келіші. Су жоқ, суны үйден машинамен постоянно алып келем. Свет жоқ. Қайт етмелігі бұл инсанларға девлет тарафындан ярдым көстерілсе, ве адди шарайетлерге yol açılsa, Қырымның Ақмечет тарафында айван асыраушылық қолай olur. Қой халқы бір шеге бақмадан кене өз ватанында яшап, қуванып инкишаф етмеге девам ете. Құнан сәкенлері ең мұйымы мұсафырчен инсанлардыр. Ве бізім ижади группамыз бұны тастықлай. Кеттім суген көйімден, үзілген дерен тамырлар. Сенелер кечті, чачағарды, асыретлік дерді башлады. Аят бітмеген бір жолдыр, инсан бір ерде тұрмас. Не қадар көп жүрсе де, бірінші жол ұнытылмас. Нариман Ибраим.